Triza ni akorwa kiumbura no uyu urakorirwo ki unpublish page yake ya Facebook na akorwa kiuga wona andu mamenya no ni makumaka muno. Account yo ya Triza ikoretwo ikigerio guthario maita meri na riu rita riri ria keri riragituika successful. Triza ni arakorirwo kiuga kuri na a social media manager uria arageria gucokia page iyo, akiuga social media manager ucio no urakorirwo akimenya no urakorirwo ki unpublish page iyo yake. At one point Karangũ na Triza ni makoretwo magicokaniria miario kuria gwa TikTok kuria Triza akorirwo kiumbura ati miaka yake ya kihiko na Karangũ ndari amugurira thimu na gugikorwo gugituika ati Triza ni aracangirwo mbeca niguo agure thimu, no mundu utoikaine no agikorwo agi surprise Triza na thimu kuria arata ake makorirwo magithuthuria na makimenya Karangũ niwe wagurire thimu na njira ya hitho kuri kambuni umwe akirutagira wira na agikorwo agituma kuri Triza, na thutha wa arata ake hamwe na Triza gukimenya thimu iyo yaumire kuri Triza ni akoretwo akirwo ndagatumire thimu iyo kuona atumagira kuingira social media ciake, no leta agicoka akithie na mbere na kumwitumira. Tugitigana na ndeto icio, riu Triza arauga page ino ara created ya Triza mamake Mũraya Backup ni page igukorwo ikiheo blue tick, akiuga they have applied na kogwo Facebook makorwo makiruta ritwa riri ria Backup kuona Facebook matingihe account ina ritwa riu ria Backup a blue tick na yagikorwo igicoka kuri Triza mamake Mũraya. Na ndu wa gucokia page iyo kuri Triza mamake Mũraya, andu ni magukoretwo makimuria kayateaniria gukorwo akigiginya na page iria enge ina followers aige icoke, na niho Triza agikorwo akiuga no marathie na mbere no mona ni wega makorwo makigeria go verify page ino kuona kwina accounts nyingi cia andu macihingurite makigeria gukofia Triza ni akorwo akirekereria ndumiriri ino agicokereria murumiriri umwe wake na akorwo akimwira ati ni maramenyire no urageragia korwo akihack page iyo yake na reta aragikorwo ari successful ko deactivate. Triza ndanagweta mundu ucio urakorirwo ki deactivate page yake na ritwa, but ni auga andu mangimenya no urakorirwo kimwika giko kiu kia urathoni no mamake muno ndiwe kana ni ureshiriria no ngirahotire gukorwo agika giko kiu gia ku deactivate page ino ya Triza. Twaranirie down the comment section na make sure ni turn on your notification uga subscribe niguo hingo ciothe ugakorwo wa mbere gukinyirwo ni video citu. Tucemanie na wa next one.